دختری جنبی لبکات کن چخندی عاشق شدیم برایم شاید ما میبرم عاشق شدیم برایم شاید ما میبرم
Ташаккур. Вальс, прошу. Далеко у нас. Давайте шире круг сделаем. کانی دوستانی عزیز یک در قرصگی بلندترین همه شماره فاروق فازگی دوستانی عزیز دستون درد نکند سروده های دلچسب و سروده های صمیمی با نام белая роза. Бетерин است тебя как солнце в небе воспринимал я, заботливая мама бесценная моя. مادران عزیز زنده و سلامت باشد. در لبان همه شما خنده و فایده باشد. عروس و داماد کامران جان این وایلز چیستا киноги бон шуд ки дӯсти азиз беҳтарин буд. арзанда аст, зебанда аст бародари азиз ба ҳар дуи шумоён. агар бовар мекунед ду ҷуфте ҳастед ки ба ҳамдигар муносиб ҳастед. бовар мекунед аз даргоҳи худованд мо ҳамаи аҳли нишаст таманно мекунем. шахсан муҳсинҷонакон наворбардори беҳтарин таманно мекунанд ки худованд ба шумо фарзандакони солим ато карда бошад. ҳамин 6-7 8 10 бошадам бовар мекунед кам нест. зинда бошед. дӯстони азиз, аҳли нишаст, арӯсу домода Комронҷон аз ҷой бармехезем. биёед ҳар дуи шумона
من شخصا از نام دوست عزیز و مهربانی من دوست جانی من روزها میگن که کلیگا راوی بهترین رادیو دیور از نام رخشت پرداєв که امروز در این روز خورسندی تو داماد عزیز اشتراک دارد. از زبان رخشت جان من هر دوی شما تبریک و مبارکبادی میگم. زندگی شما شیرین‌تر و اصل باشد. بیاید از زبان رخشت من برای دوی شما گفتنی هستم که آخرالامر بسط نازک ما بخیر آمیدن و رفتار در آمد که تو گویی مگر این کب که داری یا که دزرویز در باغ چینان جلوه کنان با حرکات و سکناتش بیره باید زی عاشق دل و جان را. این شعر از زبان رخشت جان پرداєв راوی رادیو دیور از زبان اوکاس من هر دوی شما را باری دیگر تبریک میگم. زنده باشید. کنی یک خرسک های بلندترین برای تبریکات بهترین از زبان دوستی جانی داماد عزیز و مهربان. عزیزان زیل الازم باشد بیاید در اینجا سخن تبریکاتی خیلی زیاد است. من روی صحنه به دعوت میکنم همصیف قدردان مادری عزیز و مهربان داماد اپاجانی عزیز و مهربان ما مادر شیرین سخن محبوبه خان را روی صحنه به دعوت کرده باشیم. اصلا در اینجا بیاید در زیر خرسک‌های بلندترین همشون همصیف مادرجانی عزیز و مهربان داماد محبوبه خان را روی صحنه دعوت میکنیم و باز هم پیوند داماد آدینما را روی صحنه به دعوت میکنیم. کنی خرسک‌های بلندترین همه شمایان تا که در حق خوشبختی عروس و داماد حرف گفته باشند. بربند ما انتظار هستیم. سیم سر گویم تو را از سیم سر بالای تو شیری تر گویم تو را از شیری تر بالای تو نرگس و سوسن و یا صدبرگی تر گویم تو را جان شیرین از همه گلهای تر بالای تو. بیاد آن نفرانی که من در اینجا دعوت میکردم همصیف مادر جان عزیز و مهربان داماد و باز هم پیوند داماد خویشاوند داماد آدینما را نیز جانی عزیز و مهربان را روی صحنه به دعوت کرده باشند. برابر انتظار شما هستیم در اینجا همگان انتظار شما هستند تا که در حق خوشبختی و خرسندی عروس و داماد حرف گفته باشند. خاله جان عزیز بیاید مرحبت سخن به خود شما. زنده باشید. مرحبت. ای عروسی نازنین بر خانه بخت‌آور شوی هم برای کامران جان از صدق دل دلبر شوی از لبانت خنده و ذوق و تبسم دور مباد لایق ارزندی خانه خواهر عزیزم شوی. السلام علیکم جمع آمدگان بزم شبه لطفی صمیمی فرمایید من خواهرم همصیف عزیزم ضمیر جان و پادشاه ما را به مناسبت خانه‌دار نمودن فرزندشون کامران جان و عروس نازنین تبریک نمودم. به عروس نازنین صحت سلامتی عمری دراز تمام خوشبختی های دنیا را خواهانم. بگذار امیده جان عزیز و خانه خواهر من همچون دختر وارد شود. خواهر من و پادشاهم را که شخصان معتبری شهری که شهیدانمان هستند پیردارگی نمایند. ما خاله ها تقوها را نیز روی عزت و حرمت کنند. خوشبخت کسی قسمت یار کند هر جا قدم نیاد گذار کند زنگوله گهواره گریه تیر سالهای سال زیخا این جمعهای عزیز من را بیدار کنند. رحمت به دقت به دوستانی عزیز کنی خرسک‌های بلندترین همه شما برای همصنف مادرجان عزیز و مهربان داماد البته مریم خانم سخنان صمیمی سخنان ارزنده و زیبنده. بیاید البته خواهر عزیز آدینما را ما انتظار هستیم تا که در حق خوشبختی عروس و داماد حرفی گفته باشند سخنی گفته باشند تا که آنها خوشبخت‌ترین روی جهان برند. البته تشکر زیاد. مرحمت. اول طرف دامادیان خرسک‌های بلندترین همه شما. مرحمت. زنده باشید. ای عروسی نازنین بر خانه بخت‌آور شوی هم برای یار خود از صدق دل دلبر شوی از لبانت خنده و ذوق و تبسم دور مباد صاحب ارزنده و این خانه و این در شوی. اولا السلام علیکم مهمانان عزیز. اولا لطفی صمیمی بفرمایید من دگل شکفترو یعنی برادری عزیزم کامران جان عروسی نازنین امید خان به هر دو شمایان صحت سلامتی عشق پاک را تمنا دارم و از نام خواهرم دلفوزه زرین کمر تبریک میکنم. دوامی سخنم را به تقوی مظفر میدهم.
дӯстони азиз кани харсакҳои баландтарин дӯстон агар бовар бикунед ана аз ҷониби Заринкамар ба ман як смс омад Комронҷон аз ҷониби Заринкамар як инсони бузург дӯсти ҷони мо албатта аз забони Заринкамар ман ҳардуи шумона саимона табрику муборакбодиҳо мегӯям зиндагии ҳардуи шумо ширинтару асал бошад ва дар ин ҷо аз Заринкамар ва мо смс ирсол карда ки менависанд ки шуморҳо обрӯ бошад ҳамеша баланд аз қуллаҳои кӯҳсорон ҳамеша бахту давлат ёратон бод чунин аст орзуи ҷамъи ёрон ман бори дигар аз забони Заринкамар баҳри дуи шумоён табиати софу беғубор дунёи тинҷу осуда осмони софу беғуборо таманно карда бошем дӯстони азиз ин лаҳза дӯстони азиз тағоҷони азизу меҳрубон Музаффарҷонро рӯи саҳна даъват карда бошем Thank you very much. Now the members of our team try to explain the meaning of the word New Jersey, America. Azizon, agar bowar bikuned bo tariqi internet man yak 3 sol pesh ҳамсуҳбат будам лекин айни ҳол ҳозир дидам ана мен инсони бузурга ки хушкалипсиз зинда бошед бародари азизу меҳрубони мо буданд бовар кунед хело ёш шудед 89 мой шудед зинда бошед бед сухани табрикотӣ байри тағоҷони азизу меҳрубон тағои дилсӯз тағои баҷону дил баробари домод ки аз худи Амрико аз худи Америка имрӯз барои табрикоти ҷияни азизу меҳрубон фикр мекунам штати Нью Ҷерси барои табрикот омаданд беҳтарин лаҳзаҳои олиҷаноб биёед сухани табрикотӣ ба худи шумо марҳамат зинда бошед محترم خواهر مادر پدر عزیز میبخشتون دلون رو تنگ نازک چی گفتید برای این جوان صحت و سلامتی در حاضر آینده زندگیشون پیشبینی میخوام همیشه آباد باشه بیاد همیشه یکدیگر فهم باشه از نام اولی خدا دخترم نیلوفر عبدالقاهر هر شما تبریک میکنم همیشه صحت سلامت باشه зинда бошед якҷон ташаккур меҳмон аз худи Амрико албатта сурудаҳои суханони дилчаспу суханони арзанда мегуфтанд якҷон ташаккур мегӯям дӯстони азиз ин лаҳза бошад арзандаҳо суханони самимӣ суханони ҷолиб суханони бениҳоят беҳтарина мегуфтанд мо низ шодишарик ҳастем ва азизони зил дар ин ҷо ман ба худи Комронҷон танҳо яксе гуфтанӣ ҳастам ки Комронҷон дар ин ҷо ҳурмати туя карда ҳамсифони ту омаданд ман танҳо яксе мегӯям Комронҷон вақте ки худованди бузург ҳамин инсона бандаҳояша худованд рӯи замин ба ато мекунад инсон дар рафти зиндагиаш ба худаш автомобили Мерседесу Бентливу Крайслер не хонаи 3 ошонаву 4 ошонаву мағозаҳои беҳтарин не якум инсон барои худаш дӯсти ҷонӣ бояд пайдо кард бовар бикунед имрӯз Комронҷон онқадар инсони бойтарин аст ки ҳурмати комрона карда навбатҳо омаданд ана дӯстону мана дӯстон биёед рӯи саҳна ба даъват мекунем ҳамсифони домод Ҷасурҷон ва Муродҷонро рӯи саҳна ба даъват карда бошем ҳеҷ шодӣ нест андар ин ҷаҳон бартар аз дидори рӯи дӯстон ҳеҷ талхӣ нест дар дил талхтар аз фироқи 1990ҳои пурҳунар биёед дар ин ҷо дӯстони ҷонӣ суханони беҳтарин мегӯянд ва пеш аз ҳама ҳардуи гули навшгуфтаи баҳора арӯзу домод аз номи умедҷонако ҳамин чашмам умедҷонако фуромад аз номи умедҷонаком ки дар ин ҷо нишастанд ҳардуи гули навшгуфтаи баҳора табрику муборакбодиҳо мегӯем ва доимо дар лабони шумо ханда пайдо бошад Ҷасурҷон аввал навбати шумо ва баъдан устои беҳтарин ҳарф мегӯяд зинда бошад марҳамат хушкалипсиз азиз меҳмонлар мана бугум ҳамсинифам дӯстам Комбумҷон ҷашни свадба дорам ман ба дӯстам свежи воздух фарзандҳои қатор қомати баланд ва туфлиҳои размерашон аз 45 болоро таманно дорам намак дар комҳо сахерни писон гардад ҷигарҳо васпалени шавад то як писари мисли падар гардад
پدر از شوق دل در کودکی دستی پسر گیرد که با امیدی که در پیری پسر دستی پدر گیرد. دوستم همسیفم کامران خدا اگر خواهد حسن و حسین و فاطمه و زهرا از شما نه کلافکشم یک داشت که بخریتون مراجعه نازی پولی کلافکش شما میتیم یک جا روز کردم اونده با صرف نکنه. خدا خواهد انشاءالله نصیب باشد همیش نرد بشه. رحمت. حالا السلام علیکم جمعیون بازی شده دوستان اجازه دید من شخصا از نام خودم و از نام جمالدین رستم ابراهیم محافظ تبریک گفته بردی سینا شوقی میخواهم. کامران جان دوستان همین از نام نمده و تبریک کسی که تیار کردم رو بطش خورم گفته دستربه که حسن حسین عطوی کلاس شامو якжон ташаккур биёед дӯстони азиз якда қарсакҳои баландтарини ҳамаишон бари ҳамсинфони қадрдони домод он қадар суханони самимӣ суханони дилчасп суханони арзанда бигуфтанд. ташаккур ҷасурҷону муроҷон беҳтарин аст. албатта дӯстони азиз ин лаҳза бошад аз мо эҳтиромона хоҳиш карданд ки подшоҳи домод ҳурмати подшоҳ дӯстони азиз ин суннати паёмбарамон муҳаммад саллаллоҳу алайҳи вассалам мебошад. биёед ин лаҳза дӯстони азиз подшоҳи домод аз шаҳраки турсузода корманди заводи алюминии тоҷик саидов пурмоназар бо ҳамроҳии духтари азизу меҳрубонашон ин лаҳза дар ин ҷо иштирок доранд барои табрикоти ҷияни азизу меҳрубони худ омаданд. марава аз сухани табрикотиро супорида бошем то ки дар ҳаққи хушбахтии арӯсу домод ҳарфе гуфта бошанд сухане гуфта бошанд ва охирон табрикот аст ва баъдан рақсу бозӣ мешавад хурсандӣ мешавад. арӯсу домода бори дигар аз номи тоник бародари азизу меҳрубони мо табрику муборакбодиҳо мегӯям. аз заводи тоник парикмахест ки беҳтарини ноҳияаши мо дӯстони азиз агар хоҳед ки бозам зеботар гардед марҳамат аз dastoни гули тоник истифода бурда бошед. аз замони тоникҷон табрик мегӯем. марҳамат духтари азизу меҳрубони подшоҳи домод ва он нафарро аввал мо интизор ҳастем аввал аз шаҳраки турсузода корманди заводи алюминии тоҷик саидов пурмонназарро мо интизор ҳастем ва баъд аз табрикоти он нафар духтари азизу меҳрубонашон ҳарф мегӯянд. марҳамат мо интизор ҳастем. падарам шаҳсутуни хонаи ман падарам шаҳсутуни хонаи ман дару дарвозаву кошонаи ман. ман дар аввали оғози тӯй гуфта будам ки суханон кам мешавад гуфта будаму лекин бовар кунед ҳар тӯянда сухан бисёр шудан мегирад маззарат мехоҳем. биёед мо интизори он нафар ҳастем ҳамагон интизори он нафар ҳастанд. кани тарафи думодиён якта қарсаки бепул баландтарин қарсакҳои ҳамаи шумоён барои хурсандии арӯсу домод интизор ҳастем. дӯстон албатта ман мебинам ки дар назди ҳамсинфони домод шароб аст. албатта ҳатман гуфтани ҳастам ки меҳмонии бенутқу шаробат ғалат аст бебӯи арақ бар ракабобат ғалат аст гар ҷарангоси қадах нарасад бар гӯшам сад дағдағаю наю рубобат ғалат аст. пеш аз ҳама ба шаҳраки шайдон шуморо хушомадед мегӯем. нури дида тоҷ бар сар дар хонадони шумо низ тӯй бошаду ҳамин аҳли гурӯҳ мо рафта дар хизмат бошем. марҳамат аз хони табрикотӣ ба худи шумо якта дига қарсакчи нормальне. марҳамат. аввало саломи гарму ҷӯшони ноҳияи турсузодаро ба ноҳияаш мерасонам. аз фурсат истифода бурда ба ин ду навҷавон умри дароз ризқи фароз тани сеҳати бардавом дар корҳои оилавӣ ва ҷамъиятиашон муваффақиятҳои нав ба нав орзу менамоям. раҳмати калон. аввало ассалому алайкум меҳмонони олиқадр ҳозирини гиромӣ.
معذرت فرمایید من از نام خودم و از نام اهل اویله‌مون اکرم کامران جان و ینگم امیده خان را با توی عروسی و دامادیشان تبریک و تهنیت نموده و آنها پیش از همه خوشبختی، صحتی و سلامتی و تمام خوشی‌های زندگی را تمنا نمایم. شبی وصل و سمرقندی مبارک، چونین شادی و خرسندی مبارک، مبارک خانه آبادی مبارک، چون نخلی گشته پیوندی مبارک. تشکر. کاری دوستان خرسکوی بلندترین همهشون ای دهانت زیله با لبزی دهان شیرینتر خنده شیرین و سخن گفتن از آن شیرینتر نرسد از لبی تو لافی سخن توتی را گرچی هست است همه شیرین سخن آن شیرینتر. دوستان در اینجا یک سخنی آخران است و بعدا رقص و بازی میشود. همسایه با حق خداوند برابر است میگویند، از خویشاوند دور همسایه نزدیک به هست میگویند. همسایه داماد دوستان عزیز مطلوب خان را روی صحنه و دعوت کرده باشید. اصلا در اینجا بیاید در زیر خرسک‌های بلندترین همه شمایان. اباجان عزیز و مهربان زنده باشید. تشکر. من یک لحظه زنده باشید. تشکر زیاد. من دوستان عزیز یک لحظه من از شما خواهش می‌کنم که در دست یعنی اباجان یک چیزی بهترین دیدم. در همه توی در همه شب نشینی همین قالین قیمت‌بها چیلوسی همین ادیال و گلیم و دیگر چیلوزی اگر باور کنید از همه توفه بهترین دستی همین اباجان منگی همین دورنی کنورت به انداخته سکید میسپوره از همه توفه بهترین است. یک خرسک برای همسایه قدردان برام اصلا باشید. السلام علیکم مهمانان عزیز. کامران جان امیده خان من هر شمایان را خودم از نام کل همسایه ها تبریک گفته و شما عمر دراز صحت سلامتی همین دلتان به خیلی که آرزو دارید همین آرزوتان عمل گردد دائما خوشبخت باشید. یکجا تشکر. مرحبا. توفه رو سپریده باشند. توفه بهترین است. تشکر زیاد. یکجا تشکر. عزیزان زیل در هر یک شب نشینی شما میتوانید همین توفه رو سپریده باشید برای خرسندی همدیگر. عزیزان زیل بیاد این لحظه اون نفرانی که حرف گفتن سخن سخنان دلچسب گفتن همسیفون قدردان داماد سخنان سمی گفتن و بیاید دوستان شخصا هر دو این گلی نوشگفته بار داماد قدردان از اون یک انسانی بزرگ، یک انسانی صمیمی، یک انسانی که بینهایت خاکسار است دیسکامانیا علیشیر است. نشوزید از اون بیانمون نفر من تبریک و مبارکبادی میگم. هر دوی گوری نوشگفته بار زندگی هر دو شما شیرین‌تر و اصل باشد. در بالای سری هر دوی شمایان خورشید جهان یعنی آفتاب نور پوشی کرده باشد. از زبان علیشیر جون من بار دیگر برای دوی شمایان عالم خوشبختی طبیعتی صاف و بخوبار دنیای تینج و آسوده را تمنا کرده باشیم. امروز میبینیم صحنه خیلی وسیع است، صحنه خیلی کلان است، وقتی ما نیز حالا کلان است. مهمانان اومدن، همسیفان اومدن، پیوندان اومدن. صحنه از آن شما مظفر جانکو از امریکا اومدن رقص و بازی کرده باشید. می‌سروید سروده های دلچسب و صمیمی حافظ شناخته غفرانی شیرالی می‌سروید. بعد از سرود سرایی البته حافظ شناخته نایش با لایق شیرالی می‌سروید. مرا با سروده